لسر فيلم جاري مامستا من الحسكو شروفكاري السياسي بأوايك زندي د ريا سكايبي جسويدي بمرايا مامستا منال دم تباش بس باز جبو بش تربوناته تل راپورت گهدار کر ام دخوازن تو برواردیه که مقارنه که نافبرا داخوانین اسد و مسد تجمرا شروع بکی دەستپێکێتە ڕێز و سلااف ji بۆی وا ji بۆی vێکار و خەباتا گەورتن و دەنگێ ڕاستیە دنا کوردێ کوردستانە دەستی سووریەدا ئەم کورد دەبێژن گەیا دبن کەڤرا دەنامێنێ وەریسێ دەڕەواکنە داوی ئێ ڕاستی هەر بسەر بکەوێ ئاخافتنا ڕاست و زەلال ئاخافتنا بەشار ئەسەدە و دەما بۆ دەبێژێ گروپێ ینی ئەوێ مرتەزق و ئەبنا ڕاستیە تەسمیا هەری ڕاست و درست جبر قندیل ایرو روج کتیا وکا امبیجن تنگاسیه که پر مزنده جبر قندیل وکا پروژه اسد و رژیما ایران گروپک چکدار پیابو گودوری اسد را بپارێزێ وکا ئەوا پر جارانیە زمان لێ قدر وها کرد پروژه امریکی د دەڤەرا کوردستانە سووریێدا پروژه امریکی دوێ دەڤەرێدەیە ji باشوور و ji کوردستانە دبن دەستێ سووریە دەبادووە ئەو پروژه ئەمریکیە و ئەمریکی divê derê de berjewendiyekeva çekdara li ser erdê hebû hatin PKK pêkanîn û piştî wê PKK qiliban dina qesed ji bo xatirê Tirka razî bikin bêjin danûstandinê me ne PKK re grupa Qesedê re ya lê di rastiyê de qesed îro roj weke ereb dibê ketiye neqeba mutreqa û sindan de yanî divê derê de ne beşar di bîr û baweriyên de êwa qebûl bike û ne Emerîkî aslan dihêlê باشه ما مستمنال برای کام بحثا پروژه امریکی بکن تا بحثا پروژه امریکی دیکی تو دبیجی قندیل د آستانگیه که ده د پرزگری که در باسته با باشه برای بحثا بکن پرسک من هیا وکو مسده و قصد هرجار دبیجه قصد و تفلی رژیما ارتش رژیما سوریه ببا باشه اف قربانین کودانه بده هزاران مافی وان جبو چه قربانی دان مادام کو و تفلی رژیم اسد ببن تفلی ارتشی ببن دەستپێکێت هەم گوتم گۆداویە وەریسێ دەڕەوێکنە و ڕاستی ئێزەلال ببێ ملەتێ کورد کوردستانە سووریە دە پرسکێ گەلو 20,000 کەچ و خۆرتێما و دەبەر وێران بوو و عەفرین و گرێسکی و کۆبان بوونە قوربانیە خیانەتا قەندیلێ گەلو ئەفحەمی مەدانە کوشتن ji بۆی خاطرê parastina rejîmê bû ji بۆی parastina saladariye bû ev pirseka pir giring û ê millet xweşik vê li ber çavdênê dido weke gomigot ji ber got esed êdî piştî got ev grûp te grûpek îro roj dixwazê nexwazê destê wê di proje Emerîkî de heye ê esed cîwad nava xwe de yanî esed ê çawa ji milletê xwe re bêjî yan ê çawa di nav levhatine siyasî de di dema pê de grûpek got navê terorê tê te naskirin grûpek got îro weke wê weka êwa grûpê mirteziqî ser erdê di nav projeya siyasî de ê cihê wê na qet tunebê bersiv îro roj xiyanet hate zelalkirin ji gelê Kurd re got 20,000 keç û xortêma bûne qurbaniya xiyaneta qendîl nezêdetir باشه پروژه امریکیان جی امریکا ده پروژه خود جدیه گلو نسبتی امبیجن نسبتی پروژه امریکی و برجواندی امریکی لسر عرضه به گومان برجواندی پر گرنگن و به تایبەتی پشتی گوشری گود اوکراینا ده هاته کرد ام حبی دزانن بشر شرکی اکونومی بو و امریکا خاص به تایبەتی پروژه خوا جارك دي تركيا تازه ونوبك لما خابن حتى وكفي ساعتي بروجا ديمقراطا ينجي بروجا بايدن عمل هديه انا حتى جو بيت رجلاتي قالوا كاي تشوف يا بكيت گفتگوي جو سعوديه ربطيبتي بك اما امريكي ايرو روج حتى جو دبري دبن او قد نهل جو قصد نزيكي ريجيمي بي ينجي كتيكليا بريجيمي ربك جبر فيم قلت مو ايرو روج قنديل جالي كي ودزانه جو ايرو روج جو امريكي دسته خسر هليني اي ريجيم 24 ساعت داوا تونه بکه یانجی وقت در وی ناوا خوب که وک مرتزق و یانجی که وقتی گو امریکی بمینه معنات جهه ونات پیش ده هر لفات سیاسی ده تونه به جبر امریکا تو دربانی کاری ترکاش خوب غیدنه یانجی دولت کدوار حلفین ناتو ده گو ایرو روش برجواندی روسا و امریکا هر دو ترکی لسروا هر دو ریساد لیزه چاوی امریکی ترکا بغیدنش بوی خاطر گروپا چه مرتزقی گوزانه گو اف گروپا که نخودی پروژه سیاسیه دوی داره ده از بیجم پروژه امریکی حتی براده یکی نسبتی دبر جدیه اما نسبتی PKK نه PKK باشه مادام جدیه ما مستمنال اگر جدیه قندیل چی بجاردل پیشیا قندیل یعنی چی بجاردل پیشیا PKK این کون حال روجاوای کردستان
تشتكل بيشيا قنديل تونه تشتكل دستي قنديل دمائيه قنديل نها هوارا خد جهني ريجيما اسد وايراني دبيجي تشتي واش ما قسم جوره فيك اني ورجع ما اول ما قبول بكن بس قبول كرنا لام احمد دبيجي يعني مظلوم كوباني دبيجي مظلوم عبدي دبي ما قبول بكن وك الصلاة داريك عسكري تديد قلتنا الدار خلي دبيجي ما دبر باراست يج اركيما باراستنا هندربو وسينورج باراستنا ريجيمي يعني فحسيت كي وقت دفاع وطني وقت حزب الله وقت جروبي دفاع بالريجيمي دكربن الريجيم بانا وقت دفاع وطني يجي كي قبولنا كي افانا بقيد شرط في تسليم ريجيمي بن وافد ضمان هذا الزوره قنديل تشتكل بيجيه تناج برقو تموتم ام دبيجن کسی به پروژه به کسی به اهداف آرمانج استراتژی به کسی لدیجی پروژه نتوی خو کار که داویا وینا پر خراب داویا وینا خیانت زلال و هشتر به نسبتی گلیکو. بله داوین پرسیار مامستا منال یعنی سیناریو بگشتی وینا بگشتی صورت بگشتی و چوابه پیش روش و چوابه امریکا لالیه کی روسیا لالیه کی هجمون ایرانی لالیه کی رژیم هر جار دبیجه دفع از وان باجاران باجارین کورادستی پیاده یانجی پککی هاتیه کرن دفع جارک دن وگرینه وکو تنها آماجه پیکریه امریکا جی رجده لسر نوگرا رژیمه لالیه کی دن ترکیه دگفین خدا بردامه یعنی روش گله کی تبلیغ بویه باشه سیناریو وی چی بنگلو دراستی دوی دجبر کو ملت کرد و پریشان بونا گو ایرو گله کرد کوبانی و عفرین و قام شوته در باست به او پرسامایا جبر وی که وند خواصن ام وی پرسی بده لی دراستی د سیاست ایرو حبیب هدو بگری دا یا ایرو تشته گوته تکرین یعنی ام جی پارچک جواب برجوان دیانا سيناريو د پیش د او نابي ايرو روج دماغو د باشور د لفهاتن د قضاء بغداد وباشور د حكومت كراس درست لسر اساسي دستوري وقانوني بيت افاكرن بروجا امريكي نسبه روسا واسرائيل وايران وتركيا لسر عرض زلال به مصير ريجيم زلال به دفيدر د از بر كيف خشم قد پیش د كرد ودريا انجمنا نجتماعي كرد انا كثير جو تمثيل سياسي باش بك ام كارم دناوا دستور گفتگو دبن ام دناوا لبهاتني پیش دبن پروژه هر نسري اف دولتانا د داوود لفدورن چ روسيا به چ امريكا به ل ايريج جروبي مرتزق رتونه به حتى بايران جي كي از باورناكم غوري جيرل سر عردها به نسبه تركي جبرغو سينور كي 100 كيلومتريا تبو خازي نخازي رازي بناوي بيويست چ روساره به چ امريكا به اما مصير داويدا وكم اني زمان انجمنا نجتماعي كرد به اركي سياسي را به بارد دبلوماسي بقوتر به كاربه بروجا به د لفاتنه به د دستور او د لفاتنه بريجي میرا یانجی کې اپوزيشن را دناوا گفتگو ته باشتر ده به ګام کاربن قازانجه کې بکن او ان شاء الله پیش وروج گله کرد را او جملت دورش کسي آشتفاز ریا شروکار سیاسی کو باوی که زندی سویدت به مربوط گلکس پاس جبو بیشتر بوناته